nienda kukeria ingi na ndio tungia mubea nundu wa kuendea kwithiwa naitro nthini wa kilungu cha usili muthenyani wa umuthi twende na unene witu ni maundu ma succession kana utiwa kana kula kwita wa kusikata kiku na ndi bala tu tunatila wakili nenda toselele wala kini tuyambe na ikulio ati mabinda maingi ni withi ya misi ile wandu kanoinya twase mundula twase itongo ese mususu ni webe tanga ni watutia na payuko itina wa mithenya menini mango mayuka manti mayuka ati tuenda mali yuna alama saniwe nolo utia ndo make ngane to isaniwe tuenda mali no ngane to isaniwe ninye ngosangali ngane veno swendo thini kiwata ila ndo mali kila musi utiwe yulu wa mali ni asante yu kendo kimwe na ilete kuelezea ndielezea kiwa ngolia ila mundu ni wamino tutia na ni watia mali yesi etwane yake twasi ni kitheka kesi etwane yake ningali yesi etwane yake ni shares kana ni chao mundu su kuma muthenya lo tethao muya waetie kana pai mundu ina right ya kuinterfere na properties properties ndia ilete kutewa ndia ilete kuoswa ikatumiwa kwa mundu ange mutekite succession kana kuskata kikuo ko chambe kila andu mailite kwa mbomana kenda ni kitheka ki bandu na maybe taito na muhiu meona balaye kana muhi sikula siendo isus kana muona nito note wa mutesi kenda ni kindu ta kitheka wailite ambo semba pa kwa lansuke kia kindu kita wa caution ukethia kitheka kiu t caution sorry ukethia kindu kita wa restriction ukethia no report mundu sunu na kwiye ku kwa lands kila kita wa green card mama andike kana kitheka kiu kikate wengi na mweke succession cha kele ni wailite kumana kana mali sundia ilite kutewa na andu mamusi makenda mayenda mubena mali sukana make kondongi nayo ulamu ya ongwe cap 160 the law of succession section 45 of the law of succession yaetie kana pai mundu wailite kuinterfere na mali la mundu lo natiwe lo netiwe pai mundu wailite interfere na yamutekite succession it is actually a criminal offense ukethwe itamali sukano ye kanundu nayo lo tailite no ilite kuskatwa it's a criminal offense wala wailite twa kotine no kastaki wa no ko bakanoka umwe faine kila kenge kenda akevo nzianzia ya malisu ni mmanyondo mo kwambia succession nikenda wethie mwina full right ya kumi protect nundo na kutamuita na be maundu ingi muteka nigo no mwikale kithekani kiu nengi kobe bandu bangi na ibo musikwenu lakini bai mundu ina authority ya kumube na malisu the law of succession ni protect it alama ilite kuosa malisu na ni mailite ku take the necessary actions nikenda withie niyoka kwa kumango wa maina right kana ndo asumendo mube na mea twithe twinenia twase tu base ite muno na twi general tutaweta ino wai otwi omia wino kana wala niyo kana mutalatala oyo wa succession kana no balukilanga likoili ki anduma kana se Christianity mio ino noyo ye mio ni ya twase anduma mbai kana ndini ya Kiislamu Muislamu ila we misini taino ena right iko na ngikana mioyo ni tofauti pera baili hata twalika into Muslim law can we with regard to succession ona wethia na nikendo ingi andu matesi ona ko ukamba twi what we call kadhi courts na baama sako pe kadhi na me court yo no la wethia baina makwani maingi maundu mo waisia andu ma Muslim miayo ni peundu yenda ayiboya in terms of rights ya properties rights ya Kiislamu ko basically with the amuyeka succession pe stage imwe with ya sielete ku determine in accordance with the Muslim law
na kenda ni mu baithina mwigwano lakini yuma atweni muko file mathango ma succession mwe file ala mathango ngotabisie but some rights will have to be kana si determined in accordance with the Muslim law ko yesa ile abeka difference kanini nondo pe itikadi sio ila si ati yawa kwa maondo amwe na ndi wakili tuyendea ando yini methama tesi mitalatala ile ya ilite kuatiwa ila ando mekwenda kuandikithia sindu taitheka na kukwata title kwa tueleze yu paundi elesio kwa mituke ninatia na kuelezea process ya court ngina munengo ila itawa certificate of confirmation of grant esu niyo yithi wana yonanetie mweana ikithekata muno tumita letter 54 in the what we call schedule of distribution kitheka kina kithikwo cia muna cia banks ithikwo keke ithikwo mathango asuma mina kuma ni court of course court ni batia wajila original na kuinengwa yengi original lakini ino ndo yethi abe male mbinge ciandikitwe bau ndo twa ithango yeu ndo asie wetwa yi original kwa lands kwa title ino no yo twa sijui shares no yo twa ukabendo ithie ngale sindu isu cionthe ku kindu chambe we are was certified copies ni court kuyana na mali law transfer was a certified copies kuma courtine ya letter 41 that is the grant ila sakuiye la administrator na certified copies ya letter 54 that is the certificate of confirmation of grant ila yona netie mali ondo ekwana was certified copies enough no sio kaenge uthio was kibande na pin na passport si administrator kana administrators na kibande na pin na passport sia ulamale su sia ilete kuthi kwake siendo isu wombania niwe lete kuona wakili kana ukaikwa lands pema form alama uso watia yo itwa ukwa lands kitumbo pema form alama ilete kusuga na mathangwa suve stamp ila sia ilete ko no ingesieta wasi yako commission na ingesi yako certify kuno sio kwa dio kakona wakili ithango ya mbeje la yese ba yetawa ni mana bendo iwe yuma sietwa we have the new forms yetawa form LRA 39 form LRA 39 nesu yenda ya ku register administrator kana yunewe woselela ni wawe in charge form yesu ni yuswa na ne kwenda ikwatanwa na ila siendo umia kotine na bado withie ni akwatana na kibande pini na passport na we kula administrator kwekia sahi form yesu ikausuga na wakili iko na muule kula kwa ilete ile ngeta wa form P&A 42 na yesu niyo yenda yona ni mali yethi kwao na ya form yesu yusewa ni administrator na beneficiary yani ula mali yesu ikuthi kwake na mwendo yenda kibande pini na passport na balaba kweke wasai kuma bangwa sudi mauswa wa makakwatanwa na ila certified copies tomia kotine na kenda ni like title ni yungo elete title sia kithekano ndo nisieto dili amu no title yesu original ikakwatanwa ni kende kwa ulaya ilete tisa wasa ndo kenda title nge yume ni lazima yesu sietwane yao wetiwe etongwe kwa lands nikenda ba umwenge niwe byasa nomino fees ko na stamp duty ya transfer uyenda I think silingi mana 5 timbinge lakini wembesa ile ingi wewe bani kenda i process iwe title yume ndi elesia unwe there maybe kitheka kiuki anwe itheka taitatu ni sikianga ndo tatatu kukithi kwa mundu umwe pau kila kikawamba ku register form yesu 39 jambe nikenda administrator register we then baka uma kindu kita wa search chona netie no wa register na muyambo the board ya subdivision board ni kula mwenda nikenda kitikelithwe mukathi board ya ndo kikwanwa muketa surveyor aka subdivide na union number ya andu ala siuthikwo nikenda indi ususie mathangwa angi ndo na kuya ususie nikenda title siume masietwa animo kwa that is the process kenda ni siendo ta shares bank na mbesa si bank utwa certificate yesu certified copy wale mwale totwa bank nikenda mbesa ikeke wakola mwetie kenda ni shares si like shares in Kenya Commercial Bank, shares in Kenya Airways
na pauni ni advice yandu mandai yandu meno twika wa transfer shares madina documents isu na ibande na pin nikenda weze ni cia kwete kola wailete kwa uko kubibenda abailiu mabina mangi ndenda kwa chief ndenda kwambisa process teno na ndakuya nienda ngilile nienda ngilitano nienda ngili 10 nienda mbesa cianona nikenda chao ngutethesie undu sini wailite kana mundu ni wailite 10 mbesa kenda tethiwe kwa atiani na sindu ciake ideally usuni ulusani mundu chief onawaisia onela katiba ka bitokethiwe obisi cia twekethiwe ila cia DC PC sui cia betiwe cio ndela yeto provincial administration lakini chief ndabeto pela yeto chief sector no mundu ni into force so chief ni a public officer na ni mundu kwata musala kuma kwa serikali kwa ideally ndailete kwetia mundu mbesa nikenda mwandikie balua mundu weta muthukumi wa serikali no kwebwa na eba unikenda udumia andu asu kwa ndailete kumwetia mbesa usu no lusani na apart from kana eka kitheka ni sindu ingi siva mwana wa ilite kuinherit kuma kwa musi wake musi wa kindu chonde kesi etwani yake na twasio mundu ndebo wina right ya kuinherit undu twasia muno tinene itheka wina right ya kuinherit itheka ciake wina right ya kuinherit mbesa ila wenda atiete benki ona ila si mpesa mshwari wina right ya kuinherit shares akemba na siova mali onde yesietwani yake kila kingi andu maileta kumana ondo kwiwa moyo uinherit malesu pia wenda we ready kuinherit any liability kenda be bandu atiro ataitwe ondo kwiwa moyo yosamale ona yes ona magwani azuni wailete kuinherit kila kindu no kaiva na indi nindo tendenda kumina indi kwa tabia museisha atonyo kubikia ata ula witha ndenda utethi waku ndendo waku itoka mungamise kwani maundu tasu utonyo bikiwata kubikia kulota no tubikia kola isine ya mundu chambe simone tiso nena tekamina ngewaine twenda andu mayo kama obisine na obisi wito la munene we ba masako wetawa Chalo Muyand Company Advocates ninye the managing partner na ni partner wa kawindi wa makueni wita wa Muya na masako obisi wito we bandu mwatu wa Ngoma Road usumilelo la umete ordinary vasken ulmo kwa mwekali wa masako uendete ngalikweno ya kotine ko county assembly kwa askali kwa lance lelo su la wenda wanwi tuilelo ni su ni Boma Hotel near Gillian Hotel na tenda building yeta JK Biso building kwa namba ya simu naongwa atie through 0727 588 651 na kiovisi na oto kwa atie through 0739 977 294. Thank you. Ndi ni asanti munonondo wa kwithwa na ituni thini wa kilungu cha umundi musiisaba ni wotu kunia nzoma thini wa kilungu cha usili muthenyani wa umundi na wikwacho kana makulo maku ni wasungi kakwanana na undu ukwikwata cia na ndi jukumana chumwani chukite o masataya nyini twa Faith Mackenzie wa Mtunga Tiwanesa.